hakaji kendo langki volunteer ka Kyrmen Foundation berpenlong ha Heaven Cove sentuk siar joai hakajan mi jong khat khandai trik risa arja arpusau ka foundation kala ai buram ya ki laingot ki volunteer jongka ki belia rap ha ya ka emlang sa lang nalor ban pen embon ki men simbrio lingba ka Snam ka bakila ais ngobha kini laingot balami bahasa khmat ban ais Snam ngobha sekibrio ki badan kam jingrap hakanono por kedai yohimi kinriam ka janta dekhar bat Augustin power Hakani kasngi lawan saki lang daw ba Kyrmen Shylla MLA ka clear yat ubadiru menteri ka sarkar jala uba laski rambai MDC ka tuber ubadiru deputy chief executive member jaga JHADC bat kiwai ki bala shakhot ngobha habajing kran uba Kyrmen Shylla uloong bodia kran bat menteri rang ba ka jala konrad konkal sangma kumju yo lampang ka yeng darbar thawan ka jala Thomas E sangma bakalong don kam yaki nomi khmat ru ban Synniang Snam sekiriu Paidbah ki badon kam jingerap em kenu ke solution lem em problem tem em kami hi ke solution lem em hi ke problem te bon sen I kam ke bro ke yi julai perchangi ujungai na ke problem ngau OMP kita ki Bill Gates Ambani lene unu le exist o lem em ki problem wa solve ki kita di kithet gari te man pemi wa gari lem em kami ga henry o realize o to em problem ki Paidbah inchna da gari diagram ye I thet gari solve ko problem yang I mem kam du lai ka tu kabi lai long ba ki kari ti chu I Kyrmen Foundation I em kam exist ko mem kam I lem em problem hey ti por bi ko covid ki jing e ko khru ba wat kilat kiluti em ki prolog ki wa chem Jingmut ki chem phang ki wa sa thu yogi ki jing e yong Paidbah mem phet ki na ki jing e Henry what ki ya solution yang betul kejing ha kejing im yang I waro iman igamte hadu huyung sem yang pi man go gamte bon kejing mat pi yung sem pi what pi ya solution wo kam nu solve yi yung sem nei te daw man de pi solve ke yi result yang kate pun hun yi misen kam ta man de yi pi solve ya problem re halori te ko sa suk chu chu mem expect ju ongi ke yi wele pi ki vi ya kam go ba ham expect in returns daw yo pi ngau oi pin ne chi unit e pi ya ka te Kyrmen ya kita ki lok ko hope e pi ki daw poi ko por yo ka la pi lam to directly indirectly ye man ha ki kon ki nat ki yong pi ni de dep de perchang ngau pi sumi wo pun sniao cho chief minister bar kam ju le cha speaker wo daw pani ya ka slot wo upani hinuni por ki priangi yo chimi ya ka Snam yong ki nomi khmat yo pa hete wa ki nomi khmat kat nu sket man ki nomi khmat ki wo close sket mo everything to public te ya kate to wo challenge ki be kwa I pa wa hadu kat nu close ki pli te ngai scheme daw poi ko por kam kate wo man go example na leng yong economic khmat la wo yu e ka jingi rap ni banta contribute cho Paidbah hey banta ba per kham tam ya ka Snam nakle yonga klem do pjron chiklam ge yonga sechsen chim gni galat ek ble langi ibro evpp eba gni janmet uman go janmet ko su kwen bat kam jule uman go lai bai laranti ki jing thmu ge yong phi jing plai ge yong phi bat nga ya le ye chong suk chong sa ni Habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya